Goeiemôre, ons is hierso op Nyasa se skoolgronde en ons support vir Wittedrif. Die kinders is reg. Nou gaan ons begin cheer. As daar enigiets is wat ek van skool af mis, is dit dae soos hierdie wat almal bymekaar kom en die gees is lekker en almal sing. Stand fast, stand firm, stand true in might. For Wittedrif, our growth is straight. There is absolutely no comparing to Wittedrif. Die gees is mal. That was awesome. Ek is so bly ek kon dit experience. En hey, well done Witties. Check julle op die volgende ene. Bye! Mwah.